الذين حفظوا القرآن وحافظوا عليه. Kembali kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan kita berbagai macam nikmat-Nya. Nikmat yang begitu banyak yang tak mampu kita menghitungnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an aw kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab." Kitab yang Allah Subhanahu wa taala yang bermati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita sedikit ingin mentadabburi ayat yang barusan kita salat Isya kita bacakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka Allahu Akbar. Allahu Akbar. In Makassar 2018, tonight we played 9:30 against Borneo. Important match, 3 points can bring us to the top of the league, a little bit depending on the other results. But what is interesting today, the will and the spirit of the management of PSM to upgrade PSM. Happy management, they try everything to get the stadium upgraded. They put extra lamps and lights, they all pay it on their own. supaya semua berjalan dengan lancar.
3 poin. Wow.
tentang kita, aku yang